Ikaw, sis. Okay. Ready to go outside. Sige, bye! Bye! See you next time! See you tomorrow! Okay? Friday. Sige, drive safe, okay? See you next week, Ate Violet. Bye-bye. Bye! Hello! Bye! Bisaya, Washington. I know. Patayin ko na? Hindi pa. Para makita. Nakabunot kasi ano kailang mag-snow pero sunshine pa. No, Mm. so cold. Yeah. Grabe ang tulo. Ang ginaw. Yeah. Dahil yung, buti nga hindi nag-isla pag-gabi. Oh. Pero sa inyo nag-snow. Ito ba? Nagustuhan ko ito. Ay, yeah. Parang Christmas, no? Oh, Oh, parang Christmas. pwede ko na yung seeds. Itanim Ah, mo. parang Christmas. Yung seeds, Ah, ang seeds. Ah. itanim mo. Ah. Ang breeze is it's so cold. Mag-March na. Yeah. Ginaw. 2019. Yeah. Tagal tayo. Grabing ginaw. Matagal na nag-ano ba yung nag-snow eh. 6 weeks yata na nag-snow. Oh. Naban ka. Yeah. Oh, grabe. Naban ako niyan. Ah. Okay. Nabibidyo ako.